पाउसेद युम्पम उइफा मरु उइफा पाउ खरा अपडेट तौजरे साधु कोइरेंगी खुंजा सिंग थकनदबा अफबा इसिंग फंगनदबगिदमक खुलदगी मीटर चट्रुकलोम चले बीजेपी ने लुचिंग सुंगसिना बलेगाक लाकपदगी मियामदा थकनदबा अफबा इसिंग निथिना फंगनबा ngamle haina tatana phongdokrabaso कांगपोकबी डिस्ट्रिक्ट की साइकुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा साधु कोइरिंग की खुंजा सिंग थकनदबा अफबा इसिंग फंगनदबगिदमक खुलदगी मीटर चट्रुकलोम चले इम्फालदगी किलोमीटर कुंथ्रार उमतमक चलगा लैबा साधु कोइरेंग खुल्लासी कोइरेंग फुरुकिमबी चट्रुकलोमतना खुंदाबा अबकबा खुल अमने ngaligai matamdagi khunda laita adunda laklaba mafam asida hakselda akaiba piroidaba afafa ising phangananaba water reservoir ama forward laitri matamgi oival lenga ke scheme amati sakho torangi thabakya paigalaklabasu khul asida ahongba karisu leiba udre khul asida thengnariba khudong chadaba kaya ki mathangda koireng youth organization ki general secretary su oriba khul asigi khunja songkam koireng na fausi asida hai khul asina khwaidagi awaba mai riba si thaknadaba afaba ising phangnadaba honaba dane खुंजासिंग तकनदबा अरुबा इसिंग फंगनदबगिदमक खुल असिदगी मीटर चट्रुकलोम चलगा लैबा चिंखोंगी कोम अमदगी सोकनाय खुंजासिंग नमै बरिबा कुदोंचा दबसिंग असि लेंगाकी मरि लेदबा डिपार्टमेंट सिंग नेंगसिन बिबगी थबक सो पाइखटबिदे थकनरबा इसिंग नतबसिंग द इरिल तुरेलदगी सोकलगा तुमक सिनाय इरिल तुरेलदगी वाटर ट्रीटमेंट तौबा यारबा रिजर्वर अमा तांबिदुना अफवा इसिंग फंगनबि ओहना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट दसु मियंग चंगबिनदबा कयारक हाइजखरे माना मखातन हाई खुल असी गे खुंजासिंग लौ सिंगु तौरग हिंगबा गाक्तनी अतुबो माइके असिगी लौफमसिंग असिदा इसिंग मारंग काइना फंगननबा इथै लौफोंसिंग मतिक चाना लैतबना कोंगी नोंग खरा लेंगना चुबा सहिददे लौ फाना फोहतबदा अवाबा मायकनरे दोलाइथाबी प्रोजेक्ट सु खुल असिगा यामना नकनना लैरिबनी अदुबा प्रोजेक्ट असिदगी खुल असिदा ngasi बावा मखल अमतगी कानबा फंगबा लैते मणिपुर लेंगांग हिरम असिदा मियंग चंगबिदर प्रोजेक्ट असिदगी इसिंग चिंखलगा खुल असिगी ओइबा अखनबा रिजर्व मथांबिरबदी अकोइबदा लेबा खुल अहुमदसो इसिंग निंथिना फंगनबा ngamgani हाइबगी असेट पथाजबा लै कोविड-19 लाइचट की सैथिंग लाको मतमदगी खुंजासिंग चथोक मरंग काइना फुथुकनबा होदतुला लाखी अदुबा इसिंगी अवाबा मायकनबना माइफांग फुथोकबा ngamdana लैरे अतोप पाउ अमदना मणिपुर लेंगांग बियंग संगबियो यूक्रेन द पंदु लैरिबा लमदम असिगी माइरोइसिंग लौथोकनबा होनबदा मणिपुर लेंगांग अकनबा बियंग संगबियो आना सखुत खोंथांग क्लब खा नावरेम लैकै कांचीपुरना फोंदोरकले क्लब की वाइस प्रेसिडेंट ए सोरीकांतना थादोरकबा सेरुला हाई ngasi क्लब की संगलेन फंगकिबा मिफम अमदा रूसिया अमसुंग यूक्रेन के लान मनुंग यूक्रेन की खार्किव अमसुंग सोमी द लेरिबा मणिपुरी माइरोइसिंग अमसुंग थबक तौद लेरिबा मणिपुरी पुनमपो अथोब मतमदा लौथोकनाबा थबक पाइखटकदाबने मरोइना यूक्रेन की सोमी जामोस्टियांस का सावेन हॉस्टल नंबर 3 सोमी 4007 सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी की मखादा मेडिकल तमलिबा खानौरेम लेखादगी जुमनाम राधेश्याम ओसुक एके सुमितागी मचानुपा सदानंद जुमनाम हाइरोपोर्ट उदगी खुमंथेम मांगलेम अमसुंग के एस शांतिगी मचानुपा सैमिसन खुमंथेम अमदे साइकुल की फाइनो बैलेस्टगी फाल्कोटिन खोंसाई हाइरिबा माहिरोय होमसे अकनबा लानफम ओरिबा मफम अदु लैरे हाइबा खंबगमले लोइनना अतोप मफम क्यादसु मबिंग मथा खंदा लैरिबा मणिपुरी माहिरोय पुनबा खुदोंथिबा असदगी काननबगिदमक मणिपुर लेंगांग अहेनबा मियंग थमदना मफम अदुदा लैरिबा माहिरोय अमदि मणिपुरी सिंग काननबा होनबियु हाइना अपील तौरकले खांगबोकता ईवीएम मशीन द ब्लैक टेप अमसुंग चांदी नफा यारोंगे स्टेट असेंबली की अहनबा तंका केमिकल द सिंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खरादा मियामना बोट थादागदौरिबा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलोटिंग यूनिट द अतै मिरेप सिंगे बोट थादागदबा नंफम मफा अदुदा नंबर यादनबा हाइदुना एडिसिव टेप सिंग सिनरगा वासेट नफसिलगा थमलंबा थेंगनाखरे मदो असिगुमना ngasi अनिसुबा तंका की ओना फांगथोकिबा मिखल असिदा खंगाबुक एसी की तोंगन पोलिंग बूथ खरादा बैलोटिंग यूनिट द ब्लैक टेप अमसों शांति चटपी नमलंबगी थौदोक सिंथोखरे आरे फ्रेंड्स फंगबा पाउद ngasi खंगाबुक एसी की मनुंग चन्ना लैबा पोलिंग स्टेशन नंबर 35/8 35/9 35/19 हरबा पोलिंग बूथ सिंग द थंबा बैलोटिंग यूनिट सिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिरेप ओरिबा सुरजियमर औक्रम की नंफम मफा अदु खक्तमक ब्लैक डेप नापसिनबा अमसुंग नंबर यादनबा शांति चटपी मयक प्लास्टिक खाव मसा अमदा हापलगा नमसिलंबा थेंगनाखिबनि आरे पोलिंग स्टेशन खरादा असिगुंबा तोंगसिंग चथरे आइबा पाउ तावदगी सरंगनबा थोकी मखातना फाइलोटिंग यूनिट नबलिबा ब्लैक टेप अमसुंग शांति चटपी सिंग अदु पोलिंग ऑफिशियल्स इन लाथोकलबा मतुंगदा मखातना भोट थादनकी आरे पाउमी फुबा अमसुंग मोबाइल मुलहुबा जानिंग दे अमजो तारागनि तुसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ngasi पांगथोकिबा अनिसुबा तांगा की मिखल की पाउलौबा चलुपा ममी टीवी की वीडियो जर्नलिस्ट एल कांता फुरकपा मदि मोबाइल फोन बोलौबा की थौंगासी अकनबा मोंग जानिंग दे आइना आमजो
Old Manipur Working Journalist Union ki charol amana haire Thawal district ki Wangkhem Assembly constituency ki manung chanba Charangpat High School da hangba polling station da staff reporter George Sharma ga loinana Paulori geng asi ipung tara makarum tabada mi khutpu amada video journalist El Kantabo Kopang na taba amada kinatin bagi matakta makhuna kaurapani Loinana mi sing atuna kanta ki mobile phone su laktuna pugre aire Asigum balebak masa ta ataba amadi democracy bu masak thien ba thong jatharakani haiba si union na khaludaba amane Isya na piba guidelines ki matungin na mathaw fangthok liba pawmi amabu maram suklai leitana hekta khuthaba asi yamna laibak thibani Haukiba February 24 da pangthokiba han batangka ki mikhil da su paw lawba chaluba tom TV gi reporter ama ningok mumta furakpa amadi miyam mamangda ikaiba piba gi thoktok thokiba leikre Kanda furakpa ki thoktok asigi matangda masana thawal Police station da wakat chero lama thangat kre Mami TV ki editor na su CEO Manipur da wakat chero lama pesen kre Masing thoktok sing asi union na haksen lawe government ki bari leina authority sing da marik chumna ticket pi na maran leiwa mesing pakat pi matik chapa charak phangan bi aire KSO Sadar Hills na pungkun gamari ki shutdown law thokre Koki Students Organization KSO Sadar Hills ki General Secretary vo tha asigi ahum da fuwa cheibada chenaba singi mathakta numit ni ki manung da action law dabadi tha asigi tarik ki pung banga tagi kangpo pi district ta pungkun mari ki total shutdown chathagani ana KSO Sadar Hills na aire KSO Sadar Hills ki spokesperson ke Songreng komna hai government amasung mari lena authority sing da chenava commando person sing mathakta chuna ba action law widre Commando singi area tagi loktok pidri masina maram warga ngasi bhairoi lupa sege patriotic unit singi emergency mifam ama pangthok pagal loinana tha asigi tariki ayupung manga tagi tha asigi nipan ki ayupung manga fawa pungkun mari ki total shutdown chathana ba warip laukhibane total shutdown manung da transport business establishment government institution sing mafung phana thingane total shutdown chathara fawa government amasung mari ne da authority sing na mairoi lubasigi demand thausa bi trapati ati makhata ba khongjang sing changchen gane Security na mi ama fare ngarang Imphal West District Commando na Free Work Pro ki mi ama Moirangkhum Bazar dagi fare hari faraba mi adudi Kangla Tongbi Durga Mandir dagi hausina Nongmaibum Academy Road ta Bharada leiba Ajit Thafak Elias Maifak Sai Kuntra gani thoi apokpa Dilip Thafak kawi hari Atopa pau amatana nufa ama masa mathanta mai thaduna sikre Wangoi Police Station ki manung chanba Chandranadi Tawfuk vidanga sinong telpung amaga minat kulum tabada nupa ama masa mathanta mai tharaga sijagre Laihidaba atu ki mamingna aibam koireng sahini fuga maga apokpagi meng aibam beren kawi hairangkoi thong aibam laiga dagine Police lagi phangba pauna hai ngasinong telpung amaga minat kulum tabada centrality Tawfuk pida laiva MS Olfam Haurebi Olfam manakta koireng masa mathanta mai thajagibane Thawdogatu ki pau phangbadagi wangkoi fi SK team ama mafam atu da sangchin dara mahakwo Kodakta Rasmeti City da Pukatuna Hostel asigi ICU da Aruva Pivam da Lekan Daramla Pamatung Lake Davane Police na Tawdok Tofam Dagi Maket ama amasung kerosin ki manam nampa patra ama fangki aire Online loan scam Miyoi kaya da atava sendoi gi sang da loan pigani ana nam thak tawre Manipur jang na India ki tongan ba state sing da masana masa ba masak nai ba financial institution na tragana bank ki miyoi ni ana saktak chaba nam thak taw khutpu amana mobile phone amasung email ki khutang da message thajlak ki thawung sa thare miyoi sing atuna kana kumba amata nam thak nai ba bank amata ki loan pi ba ki aya leire online ki khutang da loan adu fangna da ba saktak se laifam pan card bank account ki akopa warol account statement cancel tawra ba check ki copy income statement sing ba sing tharak na da ba khangale Madugi matung bank ki mai kai loan pi ba ki process tawani haidana nam thak tawre aduguma sasinava loan ki victim wervam using aduda processing fee pirak na da ba khangale processing fee na tragada deposit ki senpam thamalaga matung da amukona pau fauna pangamandre private online loan F amasin adu loan pamba miwi kya da lang thak ki thong cha tharakle nam thak taw sing aduna loan phangkrabani haiva miwi kya ki mingchu tharaktuna thajana da ba honai Victim wervam miwi adu ki sabja ba mari pakong phangkraba matung da blackmail taw ki thong sing chu cha thai Manipur su masiga manaba thong kya sa tharakpa thengnare miwi kya nam thak taw sing ki makuda takhiba yabagi akibal leire state card ti mari leina for officers nem biam da asiguma nam thak ki lang da thudanava section 1 thangke ba leikre adu moina bak Manipur ki onadi authority ki mai ke dagi kari gumba wafam amada biam da phongdok pa leitre miam na siguma nam thak ki lang asit thudana ba section jabagi tangai fadaba leire laisiu kaising samna da nanthok gaure Fungyar Assembly Constituency ki MLA Laisiu Kaising ase ipung matpon rom tarakpada Fungyar Yasi ki manung chana lairiwa nambasi khulen amasung nambasi khunawgi marakta laiwa lambida sakang dabasing na bom fit tawtuna fokhain ki ba thawdokta chamna de ngaure aire Yelhagia Committee ki chairman oiriba MLA ase handak pangthokiba taragani thu chuba Manipur Legislative Assembly ki anichoba tangka ke
Mikhal Dandaga People's Front NPF ki ticket mirip ono song thorak libane. Laisio ki Love Group na Kangalak Pumatung inangasi ayuk Laisio na mahaki polling station da bot tadaruk halak pada Nambasi kulen masuk nambasi kuno wilona ba man road adu da bom adu plan tau tu tamlam bane. Bom laire kanglak pada ki asam palam bida thai doktu na masagi yumda lak pada ki sauna kudong thiba thoklam gada ba thok amada ki nan thok au ki aire. Aroi bida content sing asigi maru ba pau khara asi ba pau tam jari ba. Mani local news YouTube channel amati Facebook page asidagi yang biri ba punam pataka jari. Channel asina dum da kanar badi subscribe to bi tribesna subscribe to bi ramolina like in the share to su ka bi kan punam po amakana thaka jari.